ngoba sekuguqiswe umuntu omncane phambi kwenu. Kanti uNkulunkulu esimkhonzayo umnikazi wenu mkhulu kakhulu. Baba Mshumayeli, ngiyabonga ukunginika ithuba lokuthi ngiguqe phezu komsebenzi enogadile. Njengoba lo msebenzi nokugadile nokuphiwa ukugada, hayi ngoba nakho ukwehlula, kodwa nje kuwuthando onalo nabantwana bakho. Njengoba eseshilo ubaba Mshumayeli, ngingumfana wakwaMpanza emzini wenkosi ethembelizayo kwesakamthethwa. uMshumayeli omphethe lapho uMshumayeli umthetho. Amen. Bantwana basezulwini, ngiyacela ukuthi uNkulunkulu unyazo lwezulu lube seduze kwami, ngingawona umsebenzi walo eloqoqe kabuhlungu kangaka. Ngizocela ukukhunga ingelosi ngehlabelelo sika 7:1. Ngizokwenza nje ivesi elilodwa ngoba umsebenzi wala ekhaya mningi. Nkosi yami ubungithanda, ngiyabonga abantwana basezulwini ukungimisa isibindi. Ngizocela uNkulunkulu wasekuphakameni onyazo lwezulu ukuthi angikhumbuze ukuthi konke wangenzelani futhi wenzani ekhaya emzini wami. Kuyathiwa sakhula abadala bethi lapha ekhaya inkomo kaShende iyakhokhwa. Kumele uhlale ikhulume indaba kaShende ayenza kini noma ayenza kuwe, ngoba uma ungayikhulumi angeke ize yaziwe emhlabeni, kanti akusiwo umsebenzi wakini, umsebenzi kaShende. Ngiyacela-ke nami uNkulunkulu wasekuphakameni ukuba ngikhumbuze. Bantwana basezulwini, ngayibona kancane inkosi enkulu yasekuphakameni, inyanga yezulu. Ngayibona nje kancane, yayiseyishintsha ibhanje. Ngicabanga ukuthi iminyaka kwakulaphana ko-1987 kusemzini waseJudiya. Nami ngihambile nje nabomama, kwathi ebusuku kuzosa kuba yisabatha, ngase ngiyagula nje, ngaphathwa yisisu.
kodwa hayi kabi, kancane nje. Uma efika ubaba ngesabatha, ngoba wayesemsebenzini phakathi neviki, afike naye ngesabatha, ezosabatha ngoba kwakuwumhlangano ka-October eJudeya. Uma efika ubaba ongizalayo, ubaba umfundisi, uhamba uyonikela enkosini inyanga yezulu, uyabuya uyahlala. Mahlele angiphe nami imali ethi angihambe ngiyonikela. Ngaleso sikhathi bantwana basezulwini, umsebenzi kaNkulunkulu wawukhulile kodwa wawungakhulile kangako. Wawukwazi ukufika noma umncane kwakufikeka enkosini. Ngoba ngaleso sikhathi iy'ngane lezi ey'shaya insimbi ey'ncane zazithi uma ijoyinile bese obaba abashumayeli bayisondeza ukuze ikwazi ukufikelela enkosini. Nami ngafika enkosini inyanga yezulu, ngakubika lokhu kugula ngathi baba ebusuku bengiphethwe isisu, wayesekhipha isibusiso, wayesethi angihambe ngiyothenga amafutha. Ngifike kubaba ngisho ukuthi hayi, uthe umkhulu mangithenga amafutha. Hawu, athi ubaba wantoni ufike wathini kumkhulu? Ngithi hayi, mina ngifike ngathi ngabika ukuthi ngiyagula. Ubaba wangithengela amafutha, ngase ngawaphindisa enkosini inyanga yezulu, yangibusisela yona. Kwahamba insukwana nje, wavala umhlangano wa-October, ngaphindela ekhaya. Kanti maNazaretha engcwele ngisheshe ngayobika, ngizofika ekhaya ngigule kakhulu. Noma ukugula okwakungiphethe ngingakwazi ukuthi kuyisima kanjani, ngoba kwakungebuhlungu ndawo emzimbeni kodwa nje kwakungavukeki phansi. Kwahamba isikhathi nje lento ingenza ngicela mhlampe isikhathi esingangenyanga mhlampe saphela noma ngaphezulu, angisakhumbuli kahle ngoba ngangisemncane. Kwakuye ukuthi noma emini mhlampe ngihamba egcekeni likababa, ngihlangane nemoya emibi, ngibone ukuthi lo muntu engihlangana naye akasekho emhlabeni, umoya omubi. Kodwa uShembe wangiphephisa, wangivikela kukho konke lokho. Kodwa mhlazana inyanga yezulu izokuqeda lokhu kufa, ngoba kwakungembethe ngibona nami ukuthi hayi, ngathi ngigule kwangempela. Mhlazana izokuqeda lokhu kufa, kwakuthi mangilele ebusuku ngizibona ngiqoshene phezu kwethuna lapha ekhaya emzini kababa, ngaphandle nje kunendawo lapho esibeka khona. Ngangiye ngiyibone ngilapho ngiqoshene phezu kwethuna. Uma kunjalo kwakuye kufike umuntu noma izwe elalingimemeza ngesankahlo lingisusa phezu kwaleli thuna. Leli izwi lalingimemeza maNazaretha engcwele, ngiphaphama ebuthongweni bokufa. Yenzeka lento cishe isikhathi esingangeviki, yathi mayiphela lento nami ngaphila, ayibonge inkosi yasekuphakama. Amen. maNazaretha engcwele, inkosi esilandelayo inakho konke futhi kayiswele lutho, nokuphilisa kukhona kuyo konke. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ubaba umshumayeli umlambo wasenseleni, akasekho maNazaretha, wahamba kudala mhlawumbe ngama-90s. Uthi ngelinye ilanga inkosi, angisazi noma inkosi ilanga noma inkosi inyanga yezulu, kodwa uthi inkosi yayiseparadise ishumayela, isho ukuthi maNazaretha ikhona imoya eminingi lapha emhlabeni
emibi enamandla. Kodwa uthi inkosi yathi awukho umoya okhona owehlula umoya kaShembe. Uthi uMshumayeli naye kwenzeka ngelinye ilanga wagulelwa ingane yakhe, yagula kakhulu. Uthi wabona ukuthi hayi iyahamba impela le ngane. Amtshela abasemhlabeni ukuthi hayi ihambise kuleli themba, ihambise kuleli themba. Uthi wenqaba. Uthi wenqaba, uthi wayithatha le ngane wangena naye endlini wayivalela khona. Ebusuku wayithandazela, wathandaza ethi umoya wakho mawuze Nkosi. Eyithandazela yedwa ngoba wayibona ukuthi lapha egcekeni hayi ithemba seliphilile kubantu. Uthi wayibiza inkosi yasePhakameni ukuthi izomsindisela umntana wakhe ngoba yayibathembisile ukuthi awukho umoya ohlula umoya kaShembe, noma ukufa sekufikile okunjani kodwa uShembe uyakunqoba ukufa. Uthi kwathi ebusuku uthi wayithandazela le ngane waze wafikela ubuthongo walala. Uthi wathi ebusuku elele wabona phezu komuzi wakubo lapha ekhona kunefu elimnyama. Uthi uma kuhambe umuntu kuthiwa sehlele ifu elimnyama lisuke likhona ngempela, walibona yena. Uthi wathi leli ebusuku wabona leli ifu kwasekuqhamuka inkosi yamaNazaretha. Uthi inkosi yamaNazaretha yafika yathi kuye, cha khona lokho kufa bekukhona kodwa thina boShembe sizokususa. Uthi uMshumayeli yathi mayisho njalo le inkosi, uthi leli thunzi elimnyama lasuka phezu komuzi wakubo. Uthi wavuka ekuseni ingane yakhe iphilile. Amen. Bantwana basezulwini silandela uShembe onjalo. Inyanga yezulu yayiuNkulunkulu onjalo nothina nonyazi lozulu luseUNkulunkulu onjalo. Ngizojonga abantwana basezulwini ngoba imisebenzi yalapha ekhaya miningi futhi angingaphi. Bantwana basezulwini ngizojonga ngize enkosini onyazi lwezulu, uNkulunkulu osehlalweni phambi kwethu. Bangcwele uNkulunkulu esihleli naye samphiwa ngomhla ka-3 April, mhlawumbe wena wawungekho. Nangomhla ka-10 April ephuma ezobusisa inkonzo okokuqala esasiphathele ubaba umfundisi uGcwensa esontweni lasemini ehleli kwi-wheelchair. Mhlawumbe futhi wawungekho, mhlawumbe ngakho ukhuluma isiNgisi uthi ulinde icala. Bantwana basezulwini, inkosi ephambi kwethu iphelele. Umbuso wasemhlabeni noma amajaji asemhlabeni noma izwe lase-South Africa liphethwe ngomthetho wasezulwini. Manje kuzoba nenkinga uma kumele lijaje into yasezulwini. Kulula ukuthi babhideke ngoba baphethe izwe ngomthetho wokuthanda kwabantu. Kanti ukuthanda kwabantu nokuthanda kaNkulunkulu kwehlukile. Inkosi unyazi lwezulu ngalibona ukuthi uNkulunkulu impela. Kwathi ngonyaka ka-2012 ubaba ongizalayo ugule kakhulu nje isikhathi eside. Kwathi ngonyaka ka-2012 kwafika insizwa komunye umfowethu yathi itheyilele ebusuku. Kwafika inkosi uThimo lwamakhosazana yathi hayi, yathi kumele utshela abafana bayenza belungise okuthile.
okuqondana nobaba wabo. Yasixaka lento ngoba ukhona ubaba uyaphila mdala. Thina sikhule kunzima ukuya kobaba, besibasaba sibahlonipha kakhulu. Kuthe ngo-Agasti ubaba wahamba emhlabeni. Kanti lesi sibonakaliso ngicela besifike ngoJune July lapho. Umfowethu isikhathi esiningi uyahamba nenkosi uNyazi ngoba uyiphoyisa. Bayisize emgwaqeni lapho esuke ihamba khona, babheke ukuthi ihamba kahle inkosi. Babephumile ngalelo langa beye eNtabazwe bayobheka umuzi waseNtabazwe. Inkosi uNyazi bathi mabebuya kwangena ucingo ukuthi hayi sesihleli kabi ekhaya. Lapha ekhaya sasifundisiwe ukuthi mase kukubi ekhaya ubusasondela enkosini. Wabe secela omunye wabefundisa babekhona embikele ukuthi hayi sesihleli kabi ekhaya. Wahamba ngempela lo mfundisi wayenkosini uNyazi lwezulu-ke manje. Wafika wabika ukuthi umfundisi uMpanza akasekho. Inkosi uNyazi lwezulu lakhupha isibusiso laseluthi ubotshela abafana bakwaMpanza bengakhohlwa ukwenza lento ababethe bazoyenza. Mayebuya nalelo lizwi umfundisi wayesibikele enkosini saxaye ukuthi hawu. Kanti uNyazi lwezulu lungubani ngoba selixhuma inkulumo yakhulunywa inkosi uThixo ngesibonakaliso. Selixhuma nokukhuluma esasikhulumile nathi ukuthi kumele siyolungisa lento kaBaba. Kodwa inkosi uNyazi lwezulu yafike yakwazi bonke lokho kukhuluma, sabona ukuthi hayi inkosi esihleli nayo ngempela iphelele futhi ayikho esiyophinde siyibone. Bantwana basezulwini, njengoba bengishilo ukuthi ngimncane futhi sibaningi esinikwe lo msebenzi. Ngiyabonga kakhulu baba uMshumayeli ukungipha ithuba. Inkosi ibusise ngikuzwile. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu enhle yamaNazaretha uNyazi lwezulu. uManazaretha ayingcwele novalo. Kodwa ngicela uNkulunkulu angisize nabazali bami bangisize bangiphase kulomsebenzi wasezulwini omkhulu kangaka owesabekayo wemini enkulu esabeka. Ngingakaceli amazwi ngesihlabelelo, cela ufunda incwadi yabaseRoma besishiyagalombili indima eyama-35. Le ncwadi ifundeka kanje: ubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Indlala, ukuhambaze, ingozi, inkemba na? Ngicela ukuphinda bangcwele. Ubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Ukuhlupheka, usizi, ukuzingelwa, indlala, ukuhambaze, ingozi, inkemba na?
njengokulotshiweyo ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke kuthiwa sizimvu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokhu siyahlula nokwahlula ngowasithandayo. Ngiyakholwa ngithi nakufa nakuphila nazingelosi nazikhulu namakhosi nakho okukhona nakho okuzayo nakutepha nakujula nanye into edatshuliweyo ayukuba namandla okusahlukanisa nothando lukaThixo. Amen. 208. Thabani Thabani Ani bafike ubonaza are
Manazaretha ayingcwele abelungu mzukwana bedala imonto ngelanga abakhanda ngalo imonto abelungu babeyithathe emfanekisweni womuntu bathi mase beqedile ukuyikhanda iround abeyihlola ukuthi uma iba nenkinga iyohanjiswa phi ukuze ibuyele esimeni sayo esiyiyo base bethola ukuthi imonto mayiba nenkinga kumnikazi wayo ithengile driver ku freeway iba nenkinga uyayibuyisela eceleni bese ishayisa amahazard enze nje amahazard ebese laba bahlola umgwaqo abadonsa imonto ababizwa ngama breakdown bese beyamthatha bemse garage ukuthi le monto yakhe iyolungiswa akabonga uNkulunkulu base bethawanele lokho ukuthi imonto yegarage maye garage imonto iyofika enziwe njani mayifika endlini nje eyomhubhe engenalutho base betha sikhanda insimbi ezifana nalezi ezakhele imonto ukuze makufe yodwa kube khona enye ezofakwa ivalele esifila akabonga uNkulunkulu njengoba silapha eManazaretha sifana nezimonto ekade igijima go freeway bonke baseGoli sagijima yonke imizila yaseGoli sagijima endleleni ezincane zalapha eGoli namhlanje sisePenel Peter enkulu yasezwini yonyazi lwezulu sizoPenel Peter ngoba kunamaphathi ethu alimele sigijima go freeway akabonga uNkulunkulu imonto ezithi mayifika emagaraji ziza nalezi imonto ezidonsayo ezisuke zilandeko freeway mayifika emagaraji naseyipezi kuthiwa iphathi ayikho ise-Germany kube imonto izohlala le monto inyanga sibe yisithupha ingakhandiwe ilinde iphathi ebuye eGermany ezinye mayishayisa freeway lapha ku N3 nawo N1 nawo N17 sithi mayifika eyipezi kuthiwa le monto ngeke izikhandeke fune siyiqaqe ibhodi yonke siyikhiphe iqalwe kabusha yenziwe kabusha iyozilunge ngo2022 awuzizula ngonyaka ozayo nangophambi kozayo sithini nemonto ethi bayifika bayiround abakhenikayo bethi le monto ngeke isalunga beyond repair njengoba ngilapha mina ngisangifikile egarage lonyazi elikhulu kangaka elinamaphathi onke ukuthi ngiphele libhithwe ukuthi ngilungiswe ukuthi ngibe sesimeni sokubuyela emgwaqeni nomsombuluko ngabe ngizoba nayo inhlanhla lokuyithola iphathi yokuthi mayifakwa kimi bese ngiyalunga ngibe yilento ebengiyiyo izolo ngingakangeni engozini yokushayisa ku freeway na sengathi besingaba nenhlanhla eManazaretha ilona lo mawukuthi ukuphatha isondo ngolwesibili ufike ulithole elusize wakho lingene liphelele uphume lapha ispare wheel sewusishiye badabwela abangazazi imonto uyobuza ngaphandle ukuthi bethini mayithi mawukuthi
uthi wena baguquza isivalo sanapha driver sangathi ungafika usifumane mntana enkosi bese singena sifitha sanela kulesa sawukhishwa esibhodlewe ngolesithathu sangathi mawubukata kamanathi ungafika wathola amanathi akho njengoba ukule panel beater engehlula lutho yasezwini enayo yonke inhlobo yento eyiphathi yemonto ewumuntu edingakala namhlanje abo uNkulunkulu. Amen. 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 Ezwini bakhona abantu abayofumana umusa ngemvuzo yokugcina maNazaretha esevalwa amasango abayolahla imithwalo sekuvalwa ezulwini. Ithi indaba yami kwakunansizwa yakwaZondo ngapha eThekwini eyayisebenza emsebenzini wayo omhle babemukela impahla eyayivela emkhumbini eqhamuka phesheya babelinda lapho osebeni lolwandle impahla elethwa imkhumbi nazo zonke izinto ezibuyisa impahla emazweni angaphesheya. Lensizwa yavuka ngelinye ilanga kuyisombuluko ekseni yavuka nikele emsebenzini yafika ozakwabo sebelindile lapho kulindwa khona yafike yama kanti ngayizolo ngesonto beyingalalanga ibiyenza lento eyenziwa ngobhuti bethu abasele endlini. Bathi-ke mawukade ushaya lezi zinto ezibabayo kuthi ngomsombuluko uvuka ugula masikubuza ukuthi uphethwe yini uthi awuzazi nawe kodwa kubuhlungu futhi kakudleki nawe uyazi buya khona. Yayisiphathwa yilento lensizwa ephatha bonke abantu abayijuquzayo manje ninenhlanhla maNazaretha nina niyitshukuta lapha endlini yonyazi lwezulu nizoyitshukuta niqede niphume nesibusiso. Akekho umuntu ozophuma lapha namhlanje elambatha ngoba lapha sezwini elinika yonke into abantu abayidingayo. Intambo eyibekwa makunengozi yemonto sekhona seshayiswa imonto noma imonto eyishayisene evalayo ebomvu nokumhlophe ebizwa ngedanger tape leyo fanele siyenze labantu ababizwa ushando ngomprofeti fune behlale ngale danger tape. Umuntu obizwa ushando ngomprofeti nokuthi ushamba uthunyiwe funa abawashumayeli besinika imvume beauthorize sakhe intambo idanger tape sijobe phakathi abantu
ngapha abantu ushamba uNkulunkulu bahlale ngapha abantu ushamba uthunyiwe bahlale ngapha abantu ushamba uvela ezwini bahlale ngapha abathi ngegama leNkulunkulu kaShembe bahlale ngapha abathi uNkulunkulu uShembe bahlale ngapha. Yayisibamba idanger tape lensizwa yakwaZondo seyibamba idanger tape base kufika isithongo salokhu ukudla ebikudlenga izolo wathi lelele ubuthongo yayisiqhwambe emanzini yahamba namanzi bathola amakhanda bonke ababelapha istafu bathi uhambe kahle eZondo usikhonzele la uyakho ushamba uNkulunkulu. Wherever you go uzofika uShembe. Noma ungadlisono ungene phansi kombhede ufaka amashidi amakhulu uvale lapho khona uShembe. Noma ungangena ehlathini elimnyama engenamuntu uzubeka indwangu noma isaka uthi bangakubona abantu khona lapho kulobo umnyama bakho benzile uyofika unyazi lwezulu. Yahamba lensizwa yakwaZondo bantu abahle basezwini yashona phansi olwandle lensizwa yehla nalo ulwandle umntwana abantu sekhala phezulu yehla yayafika yathi qi ehlabathi solwandle kusukela ngo7 ekseni ngesikhathi abangena ngaso sahamba ikhathi nemzuzu nama-hour esemanzini uShembe ebamba amanzi ukuthi engangena emakhaleni. Thina siyamthanda lo Nazaretha wathi mayebuka uZondo ephakathi emanzini ebuka bukamama lapha ekhona wayesebona into enhle eyigolide ekhazimulayo eyisiliva ifenkazela emanzini yenza nje iza kancane ingadayo endawo wayibuka lento enhle uZondo iza yeza lento wathi mayiza izeduze kanti indoda enkulu yasezwini inyanga yezulu uyifika phakathi olwandle abantu abayingcwele basezwini. Mafuna uyishayise indawo zaseJoes eJoburg shona khona. Yayisima ithi kwinti yasezwini ifaka umjiva ongenambala oyigolide nesiliva okhayizelayo yayisimemeza isonto kathathu yathi sontweni olwandle baphuma yonke inhlobo yesilwane owayicabanga ehlala emanzini vezimanzi kamu kalankala fisho njani saphuma safeza ikakela into yasezwini yayisihlala phakathi nazo emanzini olwandle yayisithi vuka nathi eso
ekuseni wavala umthandazo yasukuma indlondlomsa yangena indlela la ibeqhamuke khona. Wahlala lo mntwana ebuka lesisiga, wahlala lo mntwana Nkosi zihamba ikhathi zathi 10:30, zathi 11 o'clock, 11:30, zathi 12 o'clock, 1:30, zahamba njalo njalo, zathi mayifika ku5 to 6. Ngitshela wena oyivila, ngitshela wena oyivila ukuthi khona indaba enziwa zinkalankala emanzini, kukhona indaba enziwa amadiye phansi otshaleni, khona indaba enziwa zinyoni zezulu emkhathini. Ngo9 ziyathandaza sedlula wena, unayo yonke imizwa uNkulunkulu akuphe. Yasala ndoda zathi ikhathi mazithi 5 to 9, 5 to 6 yayisiqhamuka ifenkezela emanzini, yathi mayifika yayisimithe kwi yamameza isonto kathathu, yayisihlala phansi kwaphuma yonke inhlobo njengasekuseni, yayisihlabelela into yasezulwini iveza lesa smile nenhlanzi noqame emanzini, ithi lala nathi namhlanje na lobubusuku nawe bana namhlanje ube lukukho eyikhaleni zolwandle yayisiza umzondo insizwe enkulu yasezulwini enamahlombe abanzi ethwele thina sonke njengoba silapha lapha emhlane wayo ezosinika izibusiso makuphela lenkonzo. Indoda enkulu engafune inyanga, engafune sangoma, engafune umthandazi, engafune sanusi, ayimele yodwa eshaya amaphiko phekomuzi wasebuhleni ezulwini lethu. Wakala izitha waluthi ntona wakala wena tetheluza mtima masilapha ekhakini kulehubo lakini angithi mawungalazi mina ngene ndawo lapha, mina ngiyalazi lakithi leli hube lala ekhaya ezini yikho noma ungalazi lakini mawuhubeleli bakuthathele baba mkhulu bakho ngoba elasezulwini ihubo lihubile. Hey khona bangazishiya ihubo ukuthi yini yayisiya kuzondo into yasezulwini ihamba kancane yafika embambe emahlombe yathi mfana kaZondo ngikuzwile ukhala ngenkathi ungena le phezulu ungimemeza uthi awu Nkosi ngaze ngafa ngase ngiyafika ngifuna uphume siyodibana emzini nasemhleni, ngifuna utshela abantu ukuthi mina nawe sibonane phi. Wambona pushende wena usakhumbulani umzukwana ufika unotwayi emakhwapheni wambona mshebe question mark yofika homework yofika ekhaya zindaba namhlanje ukhohle ukuthi wambona mshebe yathi
lensizwa mayisayikhafulile uJava ngaphandle kolwandle sekumenyiwe ihlobeni kwabikwa ukuthi uZondo ushonile bayibona imemfuka yayisibatshela ukuthi ngithola indoda enkulu ewushembe olwandle phakathi isonta nenhlanzi nofishi yathi mayifika emzini wasebuhleni lendoda ikude kuduze nenkosi ibamba ulayini izobonga enkosini yayisini inkosi yathi mfana kaZondo woza ngifuna utshela abantu ukuthi mina nawe sidibane phi 5 minutes left kwabuhlungu lokho intombazane idlule emhlabeni iyakulomuzi esiyawo okhazimulayo yathi mayifika isonto einkonzweni yathi mayifika kwalizayo yathi mayifika basebeyibuza ukuthi ufuna bani yasithi ngize kuJesu yayisithi indoda yebhulu iveza ihlakala ezinkulu eyigcwele uboya yasithi lesi sikhumba nesakho siyafana yathi cha yayisithi hamba lapha izulu lakini na yayisihamba idangeni mayifika izimvume emnandi ethi umuzi ومنازرت على paz oh yajikiswa yafika inkosi nyanga yezulu isembeka ilinde umuzi ungakehli ezulwini wasebuhleni ngamaketa yathi baba ngikufice kwelizayo namanazareth uhlabelela ingoma yeshu yaphakamisa isandla akhe ethi inkosi yayinazareth akabonga uNkulunkulu eselinda uNkulunkulu wesithathu sengiyema amaNazaretha ngoba isikhathi asisavumi singipitshile ekhonini kodwa ummeli yaxaza ivuza yonke ngenxa yesikhathi amaNazaretha kodwa sengiyavala ngale ndaba yathi mayisemzini waselinda umzukwane kule minyaka eyakhanda khona uJulayi elinda lo July ozoba nomhlangano kaSeptember wamakhosazana yayisilanda inkosi ngeBhanoyi sebethe bayafika emontweni yayo inkosi bayidumisa ayathuma imoto yala yangavuma ukuduma ngoba yayingafuni ukubuyela ezantsi yayifuna umhlangano yonke ukuyiqeda elinda ngakithi bona ingoma ngeke ngivale indaba ngithi ngayixoxanga ngoba la ngiyolala khona nami amathamba yathi kuphakathi nensuku kukuhle zihamba insuku kwaze kwafika isabatha bathi ke ngesabatha
sekuseni inkonzo ayibangabikho yaphuma inkosi ngaleyo sabatha yathi nina nithwala kabi nifika la ngesabatha banensuku niyabaleka angifuni ukusebenza yayisithi nabo Celemba nabo Bushu akubhushu ithempeli libe likhulu ngoba lincane ithempeli lase incanyana lalike nkhaka lavulwa inkosi inyanga yezulu ngenkonzo yesabatha lasekuseni lavulwa njengoba ulibona linkhakana lalilincanyana sasingakasinele thina ngoba uyabona na singakanani manje wayazi uNkulunkulu ukuthi kuza lemini yanamhlanje la khona abantu bayogcwala beze bewelele phesheya kuleyo ntaba yaso yangakithi elinda kunabantu abahlala ethempelini elingaphesheya inhlalisuthi nomama bayalinkonzo inywele yabo babehalalisa ihazi ziyoshona ngale ongazikhona Bathemini yayisibuya indlondlo Musa yathi ya senisebenzile nihlale nimdoja bathi obaba babegenqa omama bedonsa ihlahla sotshingwa ngale lase lifuneka ithempeli labalihle yangena inkonzo yasemini wayesephatha umsebenzi wakhe umuntu wasezwini akabonga uNkulunkulu cela Nkosi yamakhosi nyazwezulu Mangishunekile Nkosi ukufela kuwe ngebengihlulwe isono ngoba siyinuko okukhulu kunakho konke noma ngengikhumbule mina Nkosi ngoba ngisaphila khumbula abazali bami Shombo ingcwele bedlulile bashona kule ndlela eshona ekufeni Nkosi azi noma uNkulunkulu bakuphi la bekhona nabantu bonke Nkosi abalapha kule ngane zabantu ezizintandane lapha zilizule Shembe udumo lakho uthuma kakhulu zase zithi azihole abanye bebengenamali bagitshezwa Nazaretha ayikho into enhle njengesibusiso esisuka la emqondweni wakho uma uyiNazaretha ayikho 1 minute ba umshumayeli ayikho into enhle phambi kaNkulunkulu unyazi njengesibusiso esidalwa nguwe sisuka la emqondweni wakho hayi lesabantu abaningi osithola sekuyini uyishuthele phakathi njoba sekuyophela unyaka kunabantu abangayifumananga inhlanhla baza ngabasebenze lapha ungathatha noma u300 umgibeze emazweni akubo uyothi mayisene ingane zakhe athi bantu abami njoba ngilapha benake ngize kwenza insizwa yakwaSibanibani njoba ngihleli nani lapha ayikho into enkulu njengokuthi mangama holiday ube nomndeni wakho ubalwe kanye nawo njoba kusho incwadi yeBhayibheli Kodwa masakholelwa ubazi intatanyiswa sihambe phezulu sibatsha zomhlaba leyo nto ayingene ethuneni ngene umusa lesibusiso oyikhandela wena wedwa uhleli uyikhandele siyakufaka kubo Shembe ungene nezinyawo zakho konke ufike udumisa inkosi lapho esiyakhona Nkosi yomsa ayibusise izwi lapho nginyathele khona ile yaphela elibhitha ebengikhuluma ngayo ebengimgokoza ukuze nibuyele freeway ngomsombuluko niphilile nilapha esithubeni akabonga uNkulunkulu Nkosi yomsisize amen Siyabonga bangcwele uthando lonyazi olusithanda ngalo siyabonga insizwa uNkulunkulu athe ayikhulume singathi umjovo wonyazi wangena kithi sonke amen ngihlushwa inhliziyo yami ungaphumule ngibona ngathi inkonzo nje ngidonse insizwa nginike sithe siseJudiya kwathi uyigola lingene emgidini sathi sihlalile eKhenani kwathwala abasegola basile ngaze ngalanda umfundisi uNtombele eKhenani salikhuluma udaba eKhenani ngathi mina isandla nezwa ingene kuyo yonke into yaseGoli isandla nezwa imele sakwazi ukubuyela emgodini ngizama ukuthi leyo ndawo igezeke kimi ngihlushwa lenhlanhla ebamba imhlangano la ilande nabagcotho bangayiphethe sengicela no23 Nkosi
Sawakho thina abambo wafana imikosi imikhulu yezingilosi